bukeye bwaho nibwo haje abasirikare mu ijoro n'ababembe biyita ngo ni ba mayimayi n'abapfurero bahindutse ba mayimayi baradutera mu ijoro. Ubu bari kudutera njyewe nari ngiye gusohoka mu nzu aho nari nicaye mu nzu twari twicaranye n'umugore umwe Mukamashavu w'Abatura bitaga Zuzana, tukabana n'umukobwa we bitaga Nyarukundo. Ubwo bari batangiye kurasa inka baduteye mu ijoro. Noneho umusha aratubwira ati ibyo ari byo byose ntimurazi ibintu mu mazu kuko mushobora guterwa kuko hamaze gufatwa umugambi wo kubica. Igihe twicaye mu nzu na wa mugore n'umukobwa wiwe tubona twumva imbwiramutse hanze. Habaga umuhana wo ku Kiziba, habaga umuhana wo kuri Rukiza, habaga umuhana wo ku Kibundi. Aho ni muri parti y'epfo za Kazimiye. Ahandi abandi bari batuye ahantu ngo ni Gisengeti. Hari ahantu bita umuhana bitaga ngo ni kuri Diroro. Hakaba umuhana bita mu Bagore. Uwo ni umuhana warutuye ruguru y'Ifizi bitaga Gisengeti. Hakaba umuhana wabaga ahantu ngo ni Rukombe. Hakaba umuhana warutuye haruguru y'Irukombe aho bitaga Imarici. Hakaba umuhana wari hepfo yawo bitaga Inafeti. Hakaba umuhana warutuye ahantu bita ngo ni mu Mizinga. Hakaba umuhana warutuye ahantu ngo ni Maweka. Hakaba umuhana bari batuyemo bitaga mu Gateja. Hakaba umuhana bitaga mu Bipimo. Hakaba umuhana bitaga ku Kabara. Hakaba umuhana wabaga ahantu bita ngo ni mu Rugarama. Iyo niyo mihana yarituye Inganje. Turahaguruka turagenda ngo tumare gushika Gisengeti dusanga kera umuhana wabo wo wahunze. Hasigaye umuhana w'Irukombe. Turavuga ngo tugende duhurira ahantu bita Imarici kugira ngo ariho tubasha gukorera iyo nama. Ngo tuje gushika Imarici barya Abanyarukombe bahita bahunga. Ngo tuje gushika Imarica nibwo twahise dusanga bagihari. Nabo ngo dushake gukora inama kugira ngo turebe uburyo twifatamo. Nabo bahita baduca inyuma barahunga. Ubwo bari Abanyamurenge nabo bari Abanyamurenge. Imihana yose uvuze yari ituyemo n'Abanyamurenge n'Abapfurero. Niyo mboko yaratuye muri icyo gihugu cy'Inganje. N'Ababembe. Ababembe bari baherereye ahantu bita Kazimiya, Katonji, Kabogo, Kavumbwe, Kasesera, Kahera, Nguma, Rwata, Dini, Kizozi. Wa mugore arabyemera. Niko guhita bamufata bica umwana yari yonsa, yari umwana w'imyaka 2, yari umwana utangiye kugenda. Wamare kumwica wa mugore ngo aje kugesigira cyane munsi ngo amare gutarirana, baramufata bamuca amabere. Baramujana bamugeza ahantu bita umuhana w'Igikonde. Nubwo batangiye kumukorera violence abasore benshi bari muri uwo muhana w'Igikonde. Ngo bamugarure ngo bamugeze ahantu bita Igaca. Turabasuhuje mwebwe mwese ababasha kudutega amatwi kugira ngo tubashe kugira ikiganiro tubagezaho ibijanye n'ibihe byatugezeho tukiba mu gihugu cy'Inganje, kugira ngo tubagezeho amateka yatubayeho twari dutuye mu gihugu cy'Inganje. Ubwo hari mu 1996 hari ku itariki 10 z'ukwezi kw'Icenda. Ubwo twahuraga n'ibintu bikomeye, twahuraga n'intambara zitugoye, twahanzweho nabo twari duturanye, nabo twari tuvukana, abo twasabanaga, ariko bukeye abari bo batwinduka batuziza uko twasaga. Bashaka kutwica batuziza ubwoko, ariko bukeye ubwo hari mu 1996 nibwo twabonye hari mu ijoro umunsi wa kabiri haza amoko y'Abapfurero n'Ababembe
baraza ngo bamare gushika hari nko mu masaha 2 ya nijoro baradutera banje kurasa bafata abantu. Maze gato kugira ngo tuze kugenda neza mu kiganiro neza udutangirire ukuntu mwari mutuye Inganje n'igihe wenda mwatangiye kuhaba Inganje, igihe mwashikiye Inganje murahaba n'igihe rero Inganje yatewe, hanyuma mudukomereza amateka kuntu intambara yatangiye Inganje mutegwa hanyuma muhunga muva mu Inganje. Uradutangira rero ubuzima bw'Inganje bwari bumeze gute mutarategwa? Inganje twahageze mu 1887 nibwo twashitse mu gihugu c'Inganje, tugenda dutangiye turi nk'aborozi b'inka. ngo buce ngo tuhagere dusanga ni igihugu ciza dushobora kwicaramwo tukagituramo n'ingo zacu. Tuhageze dusanga hamo kubita ababembe, nibwo bwoko twasanzeho muri ico gihugu c'Inganje ahantu bita ku Kiziba Ikarirenge. Uko mwari mugiye nk'aborozi gusa nyine muragiye inka? Twagiye nk'aborozi, twagiye turaborozi ngo dushike turaharagirira ngo turebe ukuntu ibintu bigenda neza, ukuntu inka ziyazibyara. Niko gufata umugambi wo kubumbirayo. Dufata umwanzuro wo kuganira n'abari bahatuye. Hari hatuye umushefu bitaga Karenga, wari chef de groupement wari utuye ahantu bita Ikavumbwe. Ngo tumuganirize, aratubwira ati nta kibazo muza tugaturana, ati natwe ico twifuza guturana n'abantu kuko ari nta bwoko bumwe buzaba mu gihugu. Iyo abantu batuye mu gihugu ari amoko menshi niho hazaba n'iterambere. Abitubwira gutyo twumva aduhaye igitekerezo cyiza. Niko gufata umwanzuro wo kuhabungira. Turaza turahashika ngo tumare kwashika n'inka zacu n'ibintu zacu kuko twari dufite ibintu byari bikiri bikeya ngo tuwashike ibintu biguma kwiyongera. Turahatura ngo tuze kugeza mu 1996 hari mu kwezi kw'icenda ku minsi 10 nibwo baduhindutse. Ariko habanza kuduhinduka ubwoko bita abapfurero kuko cyane nibo twari dusa nabegeranye kandi aribo baje baza nyuma yacu. Ariko bakatubwira ngo twebwe ntiturabazayo kuko igihugu cyari kikirizayi. Baratubwira ngo twebwe turi abanyarwanda ngo dukwiriye gutaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bababwira ati twebwe turabazayo kuko igihe twaziye muri iki gihugu natwe ntitukizi kuva kuri basogokuruza na basogokuru kugeza kuri badata bagiye bavukira muri iki gihugu. Bisigure kuko twese namwe ariko mubizi kimwe nuko namwe mutavukiye muri iki gihugu cyangwa se mwakivukiye kuko namwe twumva kuko mwavukiye ahantu bita Irwindi, ariko tukaba twisanze muri iki gihugu cyose twese c'Inganje kugira ngo tubashe kugituramo. Nuko ngo buce banja kutwiba inka, ngo buce banja kudusahura imirimo. Bukeye bwaho nibwo haje abasirikare mu ijoro n'ababembe biyita ngo ni ba mayimayi n'abapfurero bahindutse ba mayimayi, baradutera mu ijoro. Ngo bari kudutera, jewe nari ngiye gusohoka mu nzu aho nari nicaye mu nzu, twari twicaranye n'umugore umwe Mukamashavu w'Abatura bitaga Zuzana, tukabana n'umukobwa we bitaga Nyarukundo. Ubwo bari batangiye kurasa inka, baduteye mu ijoro. Noneho umusha aratubwira ati ibyo ari byo byose ntimurazi ibintu mu mazu kuko mushobora guterwa kuko hamaze gufatwa umugambi wo kubica. Igihe twicaye mu nzu na wa mugore n'umukobwa wiwe twumva imbwiramutse hanze. Wa mugore ati nimusohoke murebe kuko byenda dushobora kuba dutewe. Ngo ngere hanze niwo nasanze abantu bahagaze ku nzu ku muryango, abantu 3. Ndiruka pita mvuze induru bariruka nka barafata ngo bamfata. Guciye mu ijambo ngo Inganje wari umuhana ungana gute? Inganje yari habaga imihana myinshi. Habaga umuhana wo ku Kiziba, habaga umuhana wo kuri Rukiza, habaga umuhana wo ku Kibundi. Aho ni muri parti yepfo za Kazimiye. Ahandi abandi bari batuye ahantu ngo ni Gisengeti
hari ahantu bita umuhana bitaga ngo ni kuri Diroro, hakaba umuhana bita mu bagore. Uwo ni umuhana warutuye ruguru y'ifizi bitaga Igisengeti. Hakaba umuhana wabaga ahantu ngo ni Rukombe. Hakaba umuhana warutuye haruguru y'Irukombe aho bitaga Imarici. Hakaba umuhana wari hepfo yawo bitaga Inafeti. Hakaba umuhana warutuye ahantu bita ngo ni mu Mizinga. Hakaba umuhana warutuye ahantu ngo ni Maweka. Hakaba umuhana bari batuyemo bitaga mu Gateja. Hakaba umuhana bitaga mu Bipimo. Hakaba umuhana bitaga ku Kabara. Hakaba umuhana wabaga ahantu bita ngo ni mu Rugarama. Iyo niyo mihana yarituye Inganje. Bukeye bwaho niho hafashwe izo ngamba zo kutwica. Icyo gihe babatera muri uwo muhana bateye imihana yose ya Nganje cyangwa n'uwo muhana wanyu babanjije? Imihana yose, kuko hamaze kuba umwuka mubi. Abantu b'Igisengeti baraduhamagara, nibo babanje kuduhamagara batubwira ngo nimuze dukore inama turebe uburyo ko kwicara, uburyo twifata ngo kugira ngo turebe kuko twifata muri iki gihe kuko habaye umwuka mubi. Turahaguruka turagenda ngo tumare gushika Igisengeti dusanga kera umuhana wabo wo wahunze. Hasigaye umuhana w'Irukombe. Turavuga ngo tugende duhurira ahantu bita Imarici kugira ngo ariho tubasha gukorera iyo nama. Ngo tuje gushika Imarici barya abanyarukombe bahita bahunga. Ngo tuje gushika Imarici nibwo twahise dusanga bagihari. Nabo ngo dushake gukora inama kugira ngo turebe uburyo twifatamo. Nabo bahita baduca inyuma barahunga. Ubwo bari abanyamurenge nabo bari abanyamurenge. Imihana yose uvuze yarituyemo n'abanyamurenge n'abapfurero. Niyo mboko yaratuye muri icyo gihugu n'Ababembe. Ababembe bari baherereye ahantu bita Kazimiya, Katonji, Kabogo, Kavumbwe, Kasesera, Kahera, Nguma, Rwata, Dini, Kizozi. Ko niko Ababembe bari bagiye bakurikirana imihana yabo nabo muri icyo gihugu cy'Inganje. Ngo buhabe muri iryo shorogana niho nari ntangiye kukubwira ukuntu twatewe. Ngo dusohoke gutya nibwo nabonye abantu batatu baza begamira ku nzu bashakisha uburyo bahagarara mu muryango. Mbanageze mu muryango ndiruka ngo niruke baba bafashe. Ngo bamfate mfita mpamagara ndamiriza mbwira abantu ngo nimusohoke muhunge kuko dutewe. Abantu batangira gusohoka hanze birukanka. Nibwo nabiyatse ndiruka. Ngo nje kugera mu muhana haruguru. Kera ubwo baba bamaze gufata umusaza bita Sogokuru Semuhoza. Babafashe uwo mugore Zuzana twari twicaranye mu nzu n'umukobwa wiwe bitaga Nyarukundo n'ubatuye hano i Bujumbura. Nuko batangira kurasa. Wamare kurasa ubwo nta muntu bishe. Turirukanka abagufashe bari bangahe? Bari batatu. Bari ko bavuga ururimi rw'Igipfurero, bari ko bavuga ururimi rw'Ikibembe, bari ko bavuga ururimi rw'Iringara. Bari abasirikare ba Mubutu, abasirikare ba Zaire. Bakabana n'abasirikare bitaga Nyangoma. Abo nibo basirikare bari barahungaho. Bakabana n'interahamwe arizo zari ingabo za Habyarimana. Nabo ngabo nibo bari barahunze 1994. Bahunga igihugu cyabo cy'u Rwanda ngo bamare gushika baza guteza umutekano muke mu gihugu cya Zaire. Cyane niho twaboneraga kuko havuye ishosho risa n'ibyo kutwica. Kuko ngo bari ko bahunga mu gihugu cy'u Rwanda bavuga kuko bahunza abatutsi b'u Rwanda. Ngo bashike badusangiriye natwe banje kutwita abatutsi b'u Rwanda nibo batangiriye kugira ngo babone uko batwica. Bukeye bwaho nibwo bateye umuhana wo mu Mizinga. Batera umuhana wo muri Marunde. Batera umuhana wo mu Rugarama. Batera abantu bari basigaye Imarica kuko Imarica ntibashotse bahunga bose. Batera umuhana wa Bipimo.
kuko iwacu niho babanje gutera bica abantu. Nuko aho iwacu umunsi wa mbere babanje kuhica abantu babanje kwica umugabo bita Gakumbu muri iryo joro nyine bukeye bwaho. Bahishe umugabo bita Gakumbu, umugabo w'Abarundi mwene Gasheruka. Bafata umugore wiwe ngo nagenda biyerekana aho inka zabo ziri, bakamuburije kumubwira kuko yemeza kuko inka zabo ari abapfurero bazijanye, kuko abapfurero batagira inka. Wa mugore arabyemera, niko guhita bamufata bica umwana yari yonsa, yari umwana w'imyaka 2, yari umwana utangiye kugenda. Wamare kumwica wa mugore ngo aje kugesigira cyane umunsi ngo amare gutarirana, baramufata bamuca amabere, baramujana bamugeza ahantu bita mu muhana w'Igikonde. Nubwo batangiye kumukorera violence, abasore benshi bari muri uwo muhana w'Igikonde, ngo bamugarure ngo bamugeze ahantu bita Igaca, niho bahise bamwicira. Ngo tumare bukeye bwaho turagenda tujya gutaka mu butegetsi ahantu bita Ikavu. Umwuka mubi wari utangiye rero, umwuka mubi wari utangiye, nibwo twahise twumva kuko ku maradiyo barashaba inkotanyi ngo mu Gatoki. Nuko batubwira kuko bafashe ngo basirikare b'u Rwanda arizo nkotanyi. Bukeye bwaho tujya kwitakira ubuyobozi bwa leta yacu ya Zaire tugira ngo hari kibidufashamo. Ngo tumare gushika ahantu bita Ikavumbwe, dusanga kera bihujije abasirikare bari Kazimiya, kuko ariho babaga, bari bacunzwe n'umurete na koloneli w'Umukasayi. Ngo tumare turababwira tubatakira ikibazo, babwira ikibazo cyatubayeho. Niko guhita biorganize n'abahungu kera, kuko bamaze kumenya kuko bafashe umugambi wo guhinduka abamayimayi. Baradufata baturambika hasi, bakatubwira ngo niturangize mu zuba ubudahumbye. Nuko twaje gukizwa n'abasirikare, baratubwira ati mwebwe twaturanye neza n'abashefu bari baraho, kuko hari umushefu bitaga Karenga, niwe wari chef de groupement. Hakaba chef de localité yari umubembe bitaga Gikunda. Hakaba umushefu bitaga chef de Daven, yari umubembe bitaga Busire. Cyane cyane niwe wahise afata umwanzuro wo kuvuga ngo ntacyo mwicira abantu b'Abanyamurenge, kuko iminsi twabanyanga nabo twabanye neza, none nta mpamvu yo kuvuga ngo tubice, mubareke bataha. Abifashijwemo n'umuhungu wiwe, uwo muhungu we niwo bahise bafata umwanzuro wo kumuca bamwe bamwicira aho ngaho, kuko ari buzanye iryo jambo, kuko atuvugiye. Chef de localité ahita ryunganira aravuga ngo uwo bitaga Gikunda ati ni mubari kure ntacyo bazira abantu bantu. Biza kwemezwa na chef de groupement n'abasirikare. Chef de groupement gayikwaga Karenga, bahita bafata umwanzuro wo kuturekura kubera ko mwaturanye nabo, kuko twari duturanye nabo neza. Baraduherekeza kuko bari bazi, kuko muri bo abahungu b'Ababembe bari bagiye kutwitanga mu nzira. Baragenda badutambutsa hariya ngo bamare kudutambutsa, baratubwira ati mureke tubabwire, mwebwe twaturanye neza, titwobona aho mupfa, ni mugende mushakishe uburyo muva muri iki gihugu. Mugende nimba musanga abanyiyo baba mu Bibogobogo, nimba mubasangire haruguru mu gihugu ca Minembwe, mugende ko turabona kuko hamaze gufata umugambi wo kwica kubamaraho mwebwe k'Abanyamurenge, kuko batakiye babita Abanyamurenge, ko barabita Abatutsi b'Abanyarwanda bavuye mu Rwanda. Nuko turazamuka ngo tumare gushika imuhira tubuza amakuru, ngo tumare kuvuga amakuru, nibwo haje umubembege bitaga Pagiere, twari duturanye aho ngaho. Aratubwira ati mushakishe uburyo mugenda, kuko ingabo zije kubatera ziri Igikonde. Abasirikare ba Mubutu intera hamwe n'ababihujije biyitaba Mayimayi, bavuga kuko baza kubatera hano Karirenge. Ngo tugira twe tubona abanyamizinga nabo baje bahunga, ngo bamare gushika batubwira kuko batewe.
bariko nibwo bahise bafata umuntu babanje kwica wa mbere aho ngaho umwuzukuru w'agakumbu wari wavutse umukobwa we umukazana we yari umukobwa w'umugabo bitaga ngo ni Mukambirwa wari utuye ahantu ngo ni mu Mizinga yari yaragiye agiye kubyarira iwabo ngo buce yabyaye saa 10 za nimugoroba ngo buce mu gitondo cya kare nibwo bahise bafata akana kiwe yari yabyaye bagakubita ku iterano igakubita ku gikuta cy'inzu ngo kamare gupfa baravuga ngo ntarundi webwe two kwica atuzicwa n'akagahinda dukoreye umwana wawe. So ni ibintu byagiye bitubaho mu mateka y'inganji tuzira uko twasaga twararemwe kimwe n'abandi ariko bakabona kuko tutari abantu kimwe nabo bahita bafata musaza w'uwo mukobwa umuhungu wa Mukambirwaga bita Runyambo interahamwe iramurasa bafata umugabo bita Mukurukuruza ndaza kubivuga nyuma yabwo kuko nibwo hafite amazina y'abantu bose bagiye bagwa muri kiriya gihugu baramanuka ngo bamare gushika badusanga aho hantu bita Karirenge no kudufata umwanzuro wo kuza kugira ngo tubone uko duhunga. Twahagurutse mu mugoroba duhunga twerekeza mu gihugu cya Minembwe turara ahantu bita Irwiko twika muri Nembe dufata hakurya aho bita Rukongo dusanga niho bahabicira umukazana umukobwa w'umunyamurenge wari warashatswe mu bafurere ku mugabo bita ngo ni Yona Mugara yarashatswe n'umuhungu bita Rose abari we wicira umugore wiwe ariko twaje kumuhamba tumusakiza mu mufureje kuko bari kuba mu cyato ari kurangiza nta bushobozi twari dufite twari tuza bari barahunga twari ko dutekereza kuko ari abasirikare dushobora kubatesha bakaza kutwica natwe wamara kumwica nibwo twahise tumurambika mu mufureje turasatiza turazamuka turakenguza tumenya kuko nta basirikare bari muri uwo muhana wa Rukombe w'abapfurera turatambuka turazamuka ngo tugera ahantu hagati yo mu nkongoro n'igisengeti twinjira mu Rwako ngo tumare kwinjira mu Rwako turaharara hari hadukurikiye inka y'umugabo umwe bitaga ngo ni Mugabe w'Abanyakarama icyo ni gitangaza Imana yadukoreye tutashoboraga gutekereza kuko twari dufite impinja zari zaraye zivutse ariko hahaguruka inka y'uwo mugabo ngo ni Mugabe yari inka y'ikigondo n'inyana yayo y'umweru aho twishishika hihisha aho twicaye ikaharyama aho turaye ikaharara icyo ngicyo tugitahura nk'igitangaza Imana yadukoreye mu nzira twari dufitemo kuko twari ko tubona kuko turi kumwe n'Imana turaza ngo tugera ahantu bita kuri Rombwe nibwo twahise twinjira mu rufunzo tubona kuko tudaca ku cyambu kuko hari habaye bariyeri hari harasiwe abanyagisengeti kera twamaze kumenya amakuru nibwo twakase mu rufunzo ariko tutarashabuka tubona kuko yanka idashobora kwambuka niho twayibagiye kugira ngo turebe kuko abana duhereza abana bakaba kabari inzara ikaba kishira turashabuka ngo tujabuke tutaragera mu ibarabara tubona imodoka zibiri ziratambutse zuzuye abasirikare turahagarara ziratambuka ngo zimare gutambuka ngo tugera ahantu tujabutse ibarabara ahantu bita kuri Kirisi nibwo twahise turangiza ababembe badukurikira ngo bamare kudukurikira turazamuka ku dusozi twihuta tuvugira ngo turebe kuko twabasiga ngo tujya kwinjira mu kibira bita Mizimu nibwo twahise turangiza badukurikiye twinjiye muri icyo kibira cya Mizimu kuko abantu twari benshi duhita tugenda duhana intera kuko abantu bamwe bari ko bagenda birukanka nibwo bahise bahafatira umugabo bita Sogokuru Semuhoza Fanuel ubwo bamufashe nyine kubera ko yananiwe kwiruka we yarwaraga armatizime indwara y'amavi nibwo yasigaye mu banyuma baramufata bafata umugore Mukamashavu w'Abatura bafata undi mugore yarakuriwe umukazana wa Kanyanga umugabo we yitwaga Gasore n'ubu bari muri Uganda
no abo nibo bafatiwe aho muri ico kibiri ngo bamare gufata turagaruka kuko tuze kubareba kuko nta mbonde zariko zivuga ngo tugaruke ngo batubone bahita bahunga ariko kera babamaze gutambukana sogokuru Semuhoza na Mukamashaba tubatesha uwo mukazana bakanyanga yarakuriwe cyane iwananirwa kwirukanga bananirwa kumwirukankana duhita tumubatesha ngo tumare kumubatesha turamugarukana turaza ngo tumare gushika twaraye mu kibira twaharaye iminsi 2 ngo buce turahurukantu bita Imaramba nibwo twahise tubona ubutabazi bw'umusirikare witwa Bisogo nibwo aje kureba abantu bari baturutse Ingaji ubwo imihana yose yari yahunze Ingaji yose yari yasenyutse ni ukuvuga bamwe bariko bahungira uko babonye uburyo aho bahungira ntibahungiye hamwe twese twahunze mu ciciro kimwe twahungiye mu gihugu kimwe twese twahungiye mu Minembwe ariko ntitwahunga turi kumwe twahungira rimwe kuko abanyagisengeti n'abandi ko nabaje bikubwira n'abanyamarica bamwe n'abanyarukombe n'abanyabipimo bo mu Gateja na za Maweka na za Kabara na za Rugarama nibo bahunze mbere twebwe twabaga kuri Tanganyika tuza kumenya amakuru kuko abacu bari baduhamagaye ngo dushaka aho dukurira kugira ngo twiorganize tukore inama turebe uburyo twifata cyangwa nimba dukunga duhunge turi kumwe usanga bahunze nicyo cyatumye byerekana kuko tutahungiye rimwe kandi twahunze nyuma n'ubu turazamuka duhuragana ngo tugere ahantu bita Imarambo niho twahuye n'umusirikare witwa Bisogo aje gushaka kuko yobona imitereka yasigaye mu bantu b'Ingaji Bisogo yaravuye ahantu bita Gakangara niho mu Minembwe niho yamenye niho abantu ba mbere nibwo bamugurutseho bamubwiraga amakuru kuko abandi basigaye niko guhaguruka ashakisha uburyo yogira ngo arebe kuko hari abo yoramye nuko asanga bapfuye asanga twebwe abari bakiriho tuzamuka buke turaruka dukurira aho hantu bita Imaramba ubwo mwagenda mwihisha twagendaga amajoro bwaca ku manywa tukurira ibiti tukarangiza izuba riza rije tugahita tuvuga kuko izuba riza rirengera mu Minembwe nijoro tukama dutumbera harya twabonye izuba ryarengeye tukamenya kuko twerekeje mu Minembwe nuko niko twagendaga ijoro twagendaga amanywa kuko amanywa hirwa havugaga imbunde tukaja ahantu mu bibira tugace tukihisha nijoro 2:00 tugahaguruka tukagenda Imana yari yaradukoreye bitangaza Imana yari yaradukoreye nubwo tuza kuvuga ibindi bintu Imana yari yaduhaye iyo nka tukiva muri cyo gihugu cyacu cy'Ingaji abariyo itubera ihamba mu buryo twagiye dukama aho dushitse tugakamera abana bakiri batoya bakamama ayo mwari mwabaza twaje kwibaga nyuma iyo nka tugiye gushika kuri Rongwe kuko twari ko tubona itajabuka kuko ando twari ko duca hari mu Musayo tubona kuko idashobora kwambuka urumva twarayikamaga ikindi Imana yadufashaga Imana igitangaza dukorera twarashikaga twaje kuva nk'ahantu ibirometero 5 tukaba dutoye inzuki kazitandatu tukadaha abantu bakarya icyo nico gitangaza niyo hamba Imana yari yaraduhaye nuko turaza ngo tumare gukuruka mu Minembwe usanga abantu baratuye tubaho ngaho Bisogo warugezaho Bisogo yaje kubatabara mwahuriye aho twahuriye ni Imaramba niho twahuriye na Bisogo mubona gute yarazaho muri Bisogo ntiyarazaho turi noneho twaragiye ngo tumare gushika dufata kuko bwari bukeye
kubwira kuko tutagaze tugenda amanywa dufata abantu tubashira mu kibiri turavuga ngo reka tugende turebe kuko hari aho twobona ibyo kurya kuko hari haravuye abantu imirimbo turagenda tuje ahantu mu matongo dusanga heza ibitoki byaranetse dusanga amapera yaranetse niko kuyafata twanje kuyashira mu mifuka twari dufite tugemurira abacaho twari tubasize mu kibiri ngo tweguke ku karango duserutse ku murambi niko guhita turangiza abasirikare ngo twari batandatu twita mu kibiri kuko aho ngaho twari turi kumwe n'umugabo bita Isake twari kumwe n'umugabo bita Gerard twari kumwe n'umugabo bita Mukunga muri umuna wiwe yaje kugwa ni Bubembe niho bamurasiye mu nzu twari turi kumwe n'umugabo bita Bizuru ngo turangize abasirikare duhita twita mu kibira noneho twumva ko barahamagara ati nimugaruke nimuze turabanyamurenge jewe mpita nkururinda ndaza ndyama munsi y'inzira ngo bwire gutya ndangiza n'abanyamurenge kuko bari barimo abantu bari babaga mu rugezi babaga mu biraro niho nahise menya kuko ari abanyamurenge nuko hamagara bacu ndababwira ngo nimuze n'abanyamurenge ubona nabisogo kuko ari umuntu twatuvukana niho nahise mubona ndabahamagara ndababwira ngo nimuze n'abacu niko kutwakira batubaza aho abandi bari turagenda tujya kubereka aho bari mu kibira bahita tuzamuka turaza turashorerana tuje ahantu bita mu rugezi niho twahitiye uko nirwo rugenzi twagenze tuva Inganje niho nshaka kugira ngo kubwire abantu bapfuye bazira uko basa bazira uko baremwe bicwa nabo twari duturanye kugeza n'uyu munsi wa none nubwo tubivuga gutyo intambara zikiduhanzeho zitarashira ariko intambara zatangiye kera intambara zatangiye kuri basogokuruza kugeza kuri twebwe no munsi wa none turacyari kudupfa kwa kundi batuziza uko twaremwe ukuvuga Inganje kimara gusenyuka yasenyutse mbere ya Zura cyane Zura niyo yasenyutse mbere Inganje niyo yasenyutse mbere kuko Inganje nkubwiye kuko twebwe twatewe ku minsi 10 y'ukwezi kw'icenda mu 1996 muri Zura haje gusenyuka mu 1998 urumva Inganje harasenyutse ngo imyaka 2 ngo ishire Zura nayo itisenyuka nuko abantu bapfuye ubwo turi Inganje n'uwo twari duturanye habanje gupfa sogokuru ariwe bita Fanuel Semuhoza umuntu wa kabiri ni umugore bitaga Zuzana Mukamashavu w'Abatura umugabo wa gatatu ni umugabo bitaga Ndahuna n'umuryango we w'abantu 7 umuntu wa kane ni umuntu bita Sirone ariwe muhungu w'uyu mugabo Ndahuna yapfanye n'umuryango w'abantu 4 umugabo wa gatanu yitwaga Giparapara mwene Masugabona yapfanye n'umuryango wiwe w'abantu 8 umuryango we wose we nta muntu wigeze arokokamo n'umwe umuntu wa gatandatu yitwaga Kesiya yari umugore w'umugabo bitaga Sebudegeri w'Abagorora umuntu wa karindwi bamwitaga Butoto n'umuryango w'abantu 4 umuntu w'umunani bamwitaga Gakumbu n'umuryango w'abantu 4 umuntu w'icenda yitwaga Tereziya ariwe nyina w'uyu mugabo Gakumbu umuntu w'icumi bamwitaga Minadabu ariwe muramu w'uyu Gakumbu yapfanye n'umuryango we w'abantu 4 umuntu w'11 ni umugabo bitaga Mukurukuru umuntu w'12 umuryango famille y'12 ni umuhungu bitaga Gisore Gatware famille abantu ba 13
ni umuhungu bitaga Runyambo, umuhungu wa Mukurukuru Gatware. Umuntu wa 14 ni Muco Nyabagabo Gatware. Umuntu wa 15 ni Ntagomwa n'umugore we. Umuntu wa 16 ni Kigabo Sebirigisha. Umuntu wa 17 ni Nyamicici. Umuntu wa 18 ni Kigabo Manowa, umuhungu wa Manowa. Umuntu wa 20 ni Munyiginya n'umugore we Damari. Umuntu wa 21 ni Roda n'umugore we ni Roda, umugore w'Abadenzi. Umuntu wa 22 ni Nyamboneka. Umuntu wa 23 ni Mushapa n'umugabo w'Abaheto wahari Ibubembe aho bita ku Kabara. Umuntu wa 24 ni Elisha Ruhimbya, umugabo w'Abasinzira mwene Bijembere. Umuntu wa 25 ni Simoni Mihigo, umugabo w'Abanyabyinshi. Umuntu wa 26 ni Semuribwa, akaba umugabo w'Abanyabyinshi. Umuntu wa 27 ni Mukiza, ni Nyamukiza, umukazana wa Yona, uwo nakubwiye kuko ari umuhungu wari we wamwishe. Umuntu wa 29 ni Nyagotomera. Umuntu wa 30 ni Mutware, umuhungu wa Mahata, yapfanye n'umugore wiwe bitaga Nyamatungo. Umuntu wa 31 ni Ndikumwami, akaba umuhungu wa Cambaza w'Abasita mwene Gasheri. Nabo nibo bantu nabashe kwibuka kuko ari bo baguye mu itsembatsemba ryabaye Inganji. Abo nibo wibuka? Abo nibo nibuka. Ariko bapfuye bagiye bagwa impande n'impande, titwabashoboye kubona umubare wabo, titwamenya aho baguye. Urumva ko twabashe kumenya bari kubapfira mu maso yacu n'abangaba mbashe kukubwira. Urakoze cyane. Twatangiye nyine utaribwira abantu kugira ngo bakumenye. Ubu ngubu wakwibwira abantu noneho mu Kinyamurenge nyine kugira ngo Abanyamurenge bibwirana, hanyuma abantu bakabasha kukumenya, bakamenya abo ari we nyine, bari kubabwira amateka. Urakoze cyane. Ibyo ni byo ntabashije kwibuka, ariko ndabibwira nta kibazo. Jewe ndi Umusita. Amazina yanjye nitwa Rugabire Sempuzi. Data yitwa Ereshi Ibyiringiro, atuye Gakangara. Sogokuru yitwaga Manuel Sempuzi. Ni wowe mugabo nabashe kubabwira kuko twari duturanye iri Inganji, waguye muri izo ntambara z'Abanyanganji. Ariko narimbaye nkusiga ibo bapfuye urupfu rubi basogokuru. Umugabo bita Sogokuru Semhozi, n'umugabo bita Semuribwa, n'umugabo bita Simoni Mihigo, n'umugabo bita Mushapa, n'umugabo bita Ruhimbya. Twaje kubibwirwa n'umupfurero wari umupasitori wacu bitaga Didasi, yaratuye mu Rugezi, kuko twamaze gushika ahantu mu Minembwe. Turavuga ngo twebwe nta rindi kanisa twokwiruburamo, kuko nabo bari batuye mu Rugezi. Nabo babaje guhunga bahunga Fizi, babona urupfu abo bagabo bapfuye. N'uwo mugore Mukamashavu bitaga Zuzana, babishe urupfu rw'agashinyaguro, kandi bicwa nabo bari baturanye, abari babazi. Ngo bari ko babafata bakabashira ku gatara, bakababaga, bakakuraho ugutwi, bagakuraho amazuru, barahamagarana Fizi yose ngo nibaze barebe ukuntu Umunyarwanda asa. Tibari bakiye babita Abanyamurenge. Hamagara umuhana wose wa Fizi ati nimuze murebe Abanyarwanda urupfu bazaba.
babashyira ku dutara, bari kubabaga bagakuraho ugutwi, bagakanogora amaso, bagakuraho amatwi, bagakuraho amaboko. Urwo ni rwo rupfu babashe kumenya kuko ari rwo bapfuye abo bagabo. Bashe kukubwira murakoze cyane kandi twongeye kwihanganisha abacikacumu bose bangaje, mwihangane kabisa, hanyuma mukomere cyane. Iri jambo rimwe wenda mesaje wubwira umucikacumu w'inganje aho yoba ari hose ari kugukurikirana nyine ku isi yose, ubwire ijambo wabwira abacikacumu bose b'inganje abo mwabana. Urakoze. Ndetse n'abanyamurenge bose muri rusange bari guca muri izo bihe. Reka mbaze nihanganisha abantu bose twaturanye inganje, guhera ku mugore waje ngo twicaranye hano. Bwere abandi duturanye ahangaha muri iyi nkambi, dutuye mu nkambi ya Bwagiriza, kuko ibyo bintu byamaze kutubaho, tubona kuko nta yindi mibereho twubaha. Twumva kuko twohunga, kuko twamaze gushika mu Minembwe turasubira duhura n'ibita. Twabaga ahantu bitaga mu Gitumba, duhura n'intambara, turahunga turaswa n'amoko twari duturanye, kandi turahunga tuja mu gihugu cy'Ububende. Naho ntizahagaze ni mwakomeje muzumva kuko hagumye haba intambara. Turahunga batubwira kuko mu gihugu cy'u Burundi bakira impunzi z'abakongomani, nibwo twahise duhunga tuza muri iki gihugu cy'u Burundi. Kuri uno munsi wa none tuba tuganira nawe ndahantu bita Bwagiriza, niho twahungiye. Duhunga nyine bizagiye bitubaho nyine, twicwa n'abo twari duturanye, abo dukijije akaba aribo batwishe, abo twari dusangiye igihugu. Kaba nihanganisha abo duturanye ahangaha, niko nakomeje mbivuga. Duturanye n'abasore bamwe bagiye bapfusha ababyeyi babo, nk'umusore bita Bukuru hariya hakurya. Duturanye n'umubyeyi bita Nyabudederi, turaturanye ahangaha. Duturanye na murumuna wanje uri hariya hakurya bita Cyubahiro mu Rwanashaka, n'abandi bari hariya haruguru bita Bamuhaye. Ngabo ni abantu bose twagiye duturana muri icyo gihugu cy'inganje. Abambabwiye ngo mwihangane, Imana niyizi imibereho yacu, Imana nizatubesha. Kaba nihanganisha n'abanyamurenge bose muri rusange, kuko ibi ngibi ntibyahozeho, ariko turabizi neza kuko igihe kimwe Imana izadukiza izi ntimba zose tugira mu mitima. Urakoze. Murakoze cyane.